Mari king rakora apa king ngamuk. Pi pereng kan talon lagi. Geluk jo. Kak kira king rakora apa king ngamuk mi pereng talon lagi. Aduh sakit ma. Pula kita kok temu tetang kisah kak kira soro rakora biko. Enggak ma, ampun ma. Pula kita kok dengan ngamuk sile mater wah. Sakit ma. Apa masih lagi? Sahabat saya kecil sampai lu ngadu apa ke bapak? Sampai ngadu awas. Mie beli mas. Berkas dia cecer di. Oh. Fatma ini mah. Fatma. Iya Fatma. Fatma. Nak, Fatma. Fatma. Apa pak? Ya saya ngono nak. Di bapak iku lupa. Be. Lu percaya kapi kalam pina. Anu dia mas, ki pururu audo telatan pesan ke kalampina. Illa lama katulina. Bibis kok manggede? Iya mas. Singa aja dulu mana? Bu, Fatma kerong. Bapak Setia bini pole bu. Ban bini na jahat kangko. Bini na bapak pelak kangko karomun beda bapak. Kapan bapak tadang ko lakoy seksa bu. Cek melas rasa na tangodi kapan tada kaki bu. Nak, ibu mantel ki bareng lancang umur. Ibu ki tak sanggup pun mati setia. Ibu benih keng tako sing ada bebangiran. Ibu keng tak tega setina akina kaki nak. Lah ceda iya bu. Enja ibu ki bekal sehat deh. Bu, ibu, ibu, jadi lagi Fatma bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah tadi omku kaki bu. Bu. Dari dia mah peng. Terima sama ibu man. Mi kan sedih kakek peng.
Ara apa, Bing? Mara tuli atotor ka paman are. Saya enggak ya, Bing. Mun beda papan saya gede tak sedeng. Tuli atotor kangko. Iya, Man. Tuh mafat marumi sampai jari kita datang. Dari maka ke Fatma, maki buru mole. Dari makam ibu, Ma. Ano apa ke makam ibu? Kerong, pulang bingkolok ke kiri. Apa keng sengaja? Tak tuli mulai male tak bersihan Roma. Enja, Mang, kok keng kerong ka ibu. Terus kapan lu kima pas beres kerong ah? Dan beres kerong atau sa mulai sekali. Toh kima kama ibu. Cek manja naria. Ambu jangan nangis. Aing mata nakaki kita kira bisa bersih amper sekotor ria. Helaing, ngepel. Engko leso, Ma. Tuh, li ngepel. Iya, Ma, iya. Telaka dul. Beda apa mat? Ternyata binin majepar makini kene lo mulo kia. Cek pentar mun suruh peran antagonis. Maksud tuh mat. Aba nak ke belu na ruwa dul. Kiri puro. Fatma. Iya. Duh, nih sedangkan nak. Mai turun majepar mat. Majepar halako dul. Paling tak tahu cek beda apa budi. Payah. Keng lama jepra kia dul, pengen lanceng kencur saketeng. Cek bini nak buru mate, pak keburu sabina pole. Kapan lah bini? Oleh pengen ngaji ya. Tepak kering bini saya tak pelat. Ya mundi malolo majepar jika kapitan duka lemat. Kapitan bini nah, kapitan anakan. Mula ko siksa. Pola cek kebele ka majepar tiya dul. Cek bini nda jahat. Aduh cek iya teretan. Engkau tak bengal menurut sama jepar. Orang karpet tibi. Boleh urusan keluarga yang ria. Yang pas jen kelero. Terus pada remah dul. Yun nang mat. Terus aku campur. Dul. Marah bi kakek peker. Pas tepak ketika kakek saya pada iya. Papa kuat amal lah siya. Kok benih keng ikut campur urusan keluarga nama Jepar dul. Kok keng neser ke anan. Iya kok faham ke kakek mat. Cuma kakek bakun kelero ke mat Jepar. Mau nggak boleh urusan ria. Iya mau nggak bisa beri bukti. Pun tak bisa beri bukti. Kan pas kocak tukang fitnah. Mat, demam mat. Jangan tinggalkan aku mat.
Beh, mangapel TV ya kena. Tai beki lagi ko dia mas, ken maksa Fatma. Lah tinana lah istirahat ke lu, deking ko si Mata Rosa. Tinggal kenceng TV sing ngepel lagi. Iya mas, kaki tak percaya kan kok ya. Ya bener iya. Engkau tak kira depak mas nyurah ke Fatma. Kula nang kau dinak ke rombuk ke belun. Akun kalero mata noreng. Mak galero ah. Cek pak latangan nak, iya anan kaki dia. Aduh iya jangan kaki. Engkau kadang tepek gemas nyuruh ke Fatma. Kulan Fatma kadang alaban ke engkau. Engkau ngalah dinak pulan ke rombuk ke belun. Tak yang kebianan kaki. Wis. Tina tak usah ke ate. Apa boleh satinya kaki tepak dungan dungode. Mak lerak dari beban pikiran. Fatma ruwa ki kana. Ki perlu didikan si fokus dari sosok ibu. Ben engko apar kajak hi ke kaki. Din, put din. Kaki mat. Iya din, di parlo. Tojo mat. Beda apa mat? Din, kok saporan na ya? Kok bani keng rokno abung buda para orang. Kok dan nak ya, keng berangkat dari kata ke nang kok ka Fatma. Arah apa Fatma mat? Fatma hari orang menderita din. Muka belum na tak pelak. Tak bela karena apa mat? Engkau ki buru tak sengaja. Ngetelak Fatma hari kiri bimu ke belum na. Isa poran nang kok din. Engkau dan nak tandi maksud apa? Engkau keng berangkat dari kata teken nang kok ka Fatma. Tepak katang teking tibi. Apa long ben bu ka belum saya tak pelak. Iya kok paham mat. Justru kok asa kalangkong kakake. Lai beri bela tahu. Jengkok repot mat. Pakai bener Fatma retang panakan. Mun beda apa-apaan Fatma reta atau otoran. Ya maklum. Cek lenak kana. Ya bagaimana selanjutnya pancan kaki dia din. Engkau dan nak dia kalau ngabada apa cepat deng katang mata. Iya mat. Kalau bingkok ki entarna. Wala Fatma kelum jujur. Tak lah aku setia aja mas. Enggak di. Ada apa? Anu mas, engkau sering kehilangan mas. Kehilangan apa? PC mas, PC Arison. Coba sehari helura. Pulakin sengsal. Mari mas, mari sehari dibeli. Kita ketemu, ajakin budeng ngala. Siapa sih ngalah di? Cek rumah TV.
Ni tak tahu mas, cak sebut dari rumah di karo engko ban Fatma. Bu masak pese juga na cilana tibi. Fatma. Apa, Pak? Kaki ngelak pesen maman yo. Enggak, Pak. Cek ngaleng. Mun puni kaki sama boleh. Cek kru kaki seberi rumah. Ya mun lah kakek tak percaya kangko pas dari rumah pole, Pak. Cek kaki lebih percaya ke bini nih tempeng kangko. Kurang acur. Mak tak tahu apa kaki kering tua Fatma. Ke kaki kangko, Pak. Fatma. Bis mas, kita mau karo kalau Fatma kok ikhlas. Baik. Kakek Bing, Iya, Man. engkau pangaran intera karo menang. Andi parlo ke bapan. Beda apa, Bing? Mai masuk, Bing. Beda apa kaki minangis dan nak, Bing? Tang bapak bini pole, Man. Bini na sering kikir kangko. Kadang engko seksa bila tak ada bapak rumah. Paksa aku pada na pembantu. Engko lah toro boy, Man, pulang tako. King pakun engko tak gelem nemu bener, Man. Engkau tak kuat, Man. Soal benih sekalian dukale. Arya terjadi sebenarnya. Terus kaki mi tak ngebele ke bapan, Bing. Percuma, Man. Tang bapak lebih percaya ke bini na tempong kangko. Bahkan bapak sampai dapat tanah nokol sengko. Lantaran engko terkengalapi sendiri na. Rapat tang odi kapan tada ibu mi melas de iya, Man. Kurang ajar. Engkau tak lang-lang bapan kaca bini pole, Bing. King arah pemun ring bini tak genam eke bemulai ke rumah. Yalah kakek nang dina gelung. Engkau hintar ke bapan. Malah tak jar kurang ajar. पल में हंसा दे, पल में रुला दे, ये जिंदगी। Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek le. Iya. Engkau andi parlo ke kakek. Tujuh le. Beda apa le? Lho dah. Encan kakek ki macam kiku ke Fatma. Kan siapa le? Sebingkok kini buruk malah tak orang mau kurang ajar. Kurang ajar dek remaja. Pesentang bini kala. Siapa tahu cek Fatma sing ala. Kakek tahu dari siapa? Mun bini Fatma siapa boleh?
Cuk si beli rumah rek Fatma bentang bini. Masa orang luar terang cuk saya dena. Hah? Kakek pas lebih percaya ke orang. Timbang ke daging ngetibi. Kengak ya kak. Bulambe. Tak toman beda cerita tentang keluarga langkah tanang. Pola kaki toman ngeding. Fatma ngalaan. Tak keng polan kaki andik bini anyar. Si pas keluar judul Fatma langkah tanang. Kok tuh kakek mikir. Kaki denak rek karo entara bini. Pak apa sih beda dinak riang? Sangkol netang empuk dari tangreng tua. Si pas kemudian geger ke Fatma. Deting, kakek dinak ri status keng ngampung ke Fatma. Deting keng pas aja nyebereng bini tak gena. Terus pas ada melek. Pelek na kaki dua. Kaki mon ki terondeng dengan dina. Atraki bini na. Keng mon kaki ki emba ke bini na. Nyingke dari dina. Engkau tak semres sama. Tina Fatma kok singapolo nga. Ya bener tina tang bini kok tak bisa lek. Cuk setia tang bini tepak dungan-dungud deh. Encan hukum ruah. Tak oleh tina reng bini tepak dungan dung. Wis, engkau lah tahu ka jawaban na. Kakek lebih eman ka orang. Tebang ke daging ngetibi. Tuli lareng kesirang bareng nga. Ya mungkin lakar lain ngak dia keputusan na. Engkau siap narema. Cek maki kaki singudeen eko cak taritan laki entang bini. Majadi laki entang anak. Tetimun urusan panemu. Engkau pakun nade dari kakek. Cuma situng engkau minta tolong lek. Fatma rebut lagi.